आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहनबद मरुवैब पाव सरकार पाइबद यावरिबा एमएलए सिंग ngarang pangthokkiba mifamna मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेंदा यूनिफाइड कमांड सिननब वारिप लौदुना राज्यपाल की खुथांग तक्सिनख्रे कांगपोपी अमसुंग चुरचांदपुर जिलादगी यामलब खुसु खुलाइसिंग फागले अमसुंग गृहमंत्री अमित शाह हाइरी विरोधी दल सिंगना जम्मू काश्मीरदा हानगी अरिबा सिस्टम अमुक हन पुरकनब होनरी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन सभापति होइदुना सरकार पाइबद यावरिबा एमएलए सिंग ngarang pangthokkiba mifamna मुख्यमंत्री दा यूनिफाइड कमांड सिननब वारिप लौदुना राज्यपाल की खुथांग तक्सिनख्रे आइखोगी पाउमिन हाई सरकार पाइबा यावरिबा एमएलए सिंग मिफमदुदा हौखिबा नुमित खरनीदा कौत्रुक त्रोंग लाउबी अमदी मोइरांगना सिंग मफम सिंग शक्ति लेबा खुलाइ सिंग सिजनादुना लांदारक्तुना मिसि मिना थोलपगी थोंगबो यामना कन्न यानिंगदबा फोंदोकनखी मुख्यमंत्री दा यूनिफाइड कमांड की शक्ति लेतबदगी हौजिक थोलिबा इरांग असि लाक्सिननब होनबदा थेंगनारिबा खुदोंचादब कया मिफमदुदा कुपना खननेनखी मुख्यमंत्री दा अमुक हन्ना यूनिफाइड कमांड की शक्ति सिनरबदी इरांग असि लाक्सिननब होनबदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइना मिफमदुदा सरुक याकिबा सिंगना फोंदोकनखी तुंगदा मिफमदुना यूनिफाइड कमांड मुख्यमंत्री दा सिननबा नत्रगा थोकलिबा वाथोक असि थेंगनबा अमसुंग लोइसिनबगी दायित्व केंद्र सरकार की ओइबिरो हाइना तक्सिननबा वारिप लौखी मिफमदु लोयरब मतुंगदा वारेप सिंग अदु प्रधानमंत्री अमसुंग गृहमंत्री थादुना तक्सिननबगिदमक इम्फाल की राजभवनदा मुख्यमंत्री मसा यावना लाक्तुना राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यदा तक्सिनखी राज्यपाल महाकी माइकेरिगसु वाथोक असि लोइसिननब पांगबा याव मतेंगसिंग पांगनी हाइना थाजब पिरक्की हाइरी ngase upung 13 da इम्फाल की राजभवनदा मुख्यमंत्री सिंह सरकार पाइबद यावरिबा एमएलए सिंग का राज्यपाल गा उनदुना मखाताना पाहेकदब थवक थरम सिंगी मतंगदा वरी सानगनी हाइरी जिरीबाम की रसिदपुर पार्ट 2 दा लैबा टी स्टेटा अकन मोंगदा नोंमै कापनखिबा दुगी मतुंगदा मफमदुदा सिक्युरिटी के हनब कांगबुसिंग संचिंदुना पामदब थौदोकसिंग मखाताना थोरक थिंगनबा अकन सेक्शन थोरंग लौखली अखोगी जिरीबाम पाउमिंग आथम बिशोरजिना पुलिस की पाउ पलदुना हाई नोंमै कापनफ मदुदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो सिंह जिरीबाम पुलिस स्टेशन की पर्सनल सिंह अमसुंग 58 सुबा सम राइफल्स की कांगबुना संचिंदुना थिबोमबगी थबक चथबदा दिबोंग खुनौदगी खुलंगाकप मियोय अमा अमसुंग अतोप्पा असिबा हक्सांग मरी फंखी थौदोक थोकमदगी सिक्युरिटी फोर्स ना MA1 राइफल अमा मैगजीन अनि SMR AK अमसुंग इंसास राइफल सिंबगी कापथोखरबा अहांग टोकनिंग सिंह कैमोफ्लेक्स टी शर्ट थमा याउना पोलम क्यामरुम फंखी असिबा हक्सांग सिंह अदु जिरीबामगी 50 बेडेड हॉस्पिटल की मोक्ट थमली थौदोसिगी मतंग पुलिस न केस मलखतुना मखाताना थिजली हरी जिरीबाम ngarang mayumda tumduna laiba ahlama nongmena kaptuna halamba madi khulngak pami ema nongmena kapsinduna hatkibagi thongbu jiri apun balupna yamna kan yaningdo fongdorakli kahinba thong chatharliba kangbu singa sigi mathakta sarkarna matik chaba thabuk lokhat pinabasu lup asina thadorokpa cherolamada fongdorakli मणिपुर की ngam जिला जिरीबाम नौनो ओरकलिबा शांति रक्षा की फिल्म मसगी यांगलगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना भारतीय नागरिक सुरक्षा सानिध्य की सेक्शन सामहुम फुमदगी मखादा जिला दुगी मफम पुमनमक्ता थिंग बथमख्रे अथिंग बसिगी मखादा मी मंगा नत्रगा मंगादगी हेना फुनबा सोको पनबा याबा खुसु खुलाई पुदुन सतप यारोय अथिंग बसि मखाता हुकुम अमा थोक्त्रियो फावबा चनगनी हाइरी नेशनल हाईवे कुंथ्रा तरेत कंपेंसेशन लेप आउट प्रॉपर्टीज लैंड एंड स्ट्रक्चर ऑनर्स एसोसिएशन सथरंबा इकोनॉमिक ब्लॉक के खोंजिंग अदु सरकार गवरी सानरब मतुंग हंदोखरे नॉन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेट की नुंगबा गेएसटीओ मसुंग नुंगबा पुलिस स्टेशन की ओसिन लुसिंगबा मिहुत कांगबो अमगा खोंजंग चंगसिलिबा लुब असगी कन्वीनर मसुंग सेक्रेटरी यावबा मिहुत सिंगा वरी सानदुना यानो पुरकपदगी मखोई खोंजंग अदु हंदोखिबनि हाइरी मणिपुर पुलिस न हाइरी राज्य से इरांग थोकन मफम सिंगदा असम राइफल्स ना एंटी ड्रोन सिस्टम थंबा होरे मसिगी मथकता सीआरपीएफ नसु एंटी ड्रोन सिस्टम चांगिंग तोबा होक्रे सीआरपीएफ की एंटी ड्रोन नोंमै खरसु अथवा मतम पुरकलगनि हाइरी राज्य पुलिस के कंट्रोल रूम थादरप चेरोलम हाई मणिपुर पुलिस नसु एंटी ड्रोन सिस्टम लाइनब थबक पाइकट होरे मसिना ड्रोन सीजन अदुना पामदब थोदोकसिंग थोललिबा सिदगी ngakthokpada चाउना मतेंग ओरगनि हाइरी अमरमदा इम्फाल एयरपोर्ट ngarang numidang waram pung 3:35 dagi 3:5 फावगी मनुंगदा मसक खंगदब पोसक अमा पाइरे हाइना मियामना ngangnarappadagi पुलिस अमसुंग सीआरपीएफ की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह खुदकता संचिंदुना यंगसिनकी मदुदा इम्फाल एयरपोर्ट तगी ngarang gi oina iroi loiba flight adu pung 3:30 dagi pung 3
minute 35 fawgi manungda airport asidagi packet khibani haiba khangma ngamki airport asida karingma makhal amatagi drone paisilapui khudum sangdum amata phangma ngamki di hainasu serolasina phongdokli Security force na singna wampham kya da leptana thiba magi thawk chathaduna khusu klai kya fagat pasu leptri Kangpopi jila gi Loiching Ridge tagi sniper rifle ama .22 gi rifle ama SBBL gun ama 9mm pistol ani pompi ama mortar ahum grenade mari amasung sana kape aba rocket bomb ani fagat ki jila asigi tinkai khulen amasung loibol khulen dagina assault rifle ama .22 rifle ama hand grenade ani amasung noimaru khara fagat le Sorasanpur jila gi all Golmon amasung Thangjing Ridge tagi Inshas rifle ama single barrel nongmai ahum country met mortar manga Pampi ama amasung pokahina masak matung kya marum phagat le hari tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini BJP losingma amasung Griha Mantri Amit Shah na hairi birodi dol singna Jammu Kashmir da hanigi ariba system am hana purakna honari Jammu ngarang dol gi karyakarta singda wangang bada Sri Shah na hai mapung phana santi hanjendriba phawba Pakistan ga wari sanaroi man hai India sarkar na terrorism gi thong sing nauna hingat anba amasung autonomy pibagi wafam yaroi masigi mathakta union territory du lairiba tongan tongan phurup singi mathakta thong manadabagi thong sing lehenba yaroi ngasi phongba pause singi maro pau singi dama khaujik Devika Chingtham lere Devika Thagachari Kiran Ruling MLA sing wa khanakre CM na governor unakre ngasi na MLA singa punna unagadauri anti drone yauna matamga chunaba khulai sizinaba haure haiba Manipur police ki wafam amasung Jiribamda nauna thokpa irangda miyoi taruk sire hairiba pausing asina ngasi phongba pauche singda maru oiba pausing oina phongnari Ruling MLA singi mifamna Chief Minister da Unified Command sinanaba warip lauraga Governor gi kuthangda taksin khre haina poknafamda ahanba headline tawduna phongli Pao siga manaba mawongda Governor amadi Chief Secretary Dr. Binit Joshi halakre Governor na Chief Minister ga unakre ngasi ayuk pung 13 dasu amuk hanna unagadawri haina huyenlan pauda maru oiba headline tawri Anti-drone system thamba haure miyamna police ta cooperation PBU social media gi wafam thajabiganu haiba Inspector General Kabib na phongdorakiba wafamna Ichel Express ta ahanba headline tawri Pao asiga manaba mawongda ka henba kuki militant singi thawong thingnanaba thabak laukhatli haiba Manipur police ki warol naharol gi thodang pauche da ahanba lamai da headline tawri Kokomina Terrorist singi mathakta action laukhatnaba taksin kibagi pau Manipur Mail da maru oiba headline tawduna phongli People's Chronicle da Kokomina DGP amasung Security Advisor resign taw haiba pau ahanba lamai da headline tawri Jiribamda tumduna leiba ahal kuki terrorist singna kaptuna hatlamle khul ngakpa singa kapnabada terrorist mari sire haiba pauna Sangai Express Manipuri edition gi maru oiba headline oiri Pauche asigi anchor kalamda MP Bimol Akoizam na phongdokiba wafam center na Manipur India gi saruk ni khallaga irang loisinna ba hotnagadabani haina phongli Pauche asigi English edition dana amatta oina punsinduna thengnaba mathau tai haina Federation of Civil Society na phongdorkiba wafam headline tawduna phongli Jiribamda nauna irang thorakpada miyoi taruk sikibagi pau Imphal Free Press ta ahanba headline tawduna phongli Unified Command gi chairman gi fam hanjil hanaba MLA singna taksin dauri Chief Minister Nongthombam Biren na Governor unaduna law and order gi wa khana khre haiba pauna sanalaibak pauche gi ani suba headline tauri amasung Bangladesh tagi illegal immigrants sing changsilakpa thingnaba matik chaba khongthang lokhatlu haiba Naga Students Federation na phongdor kiba wafam Manipur News ki anchor kalam da phongli Kiran Thagachari Devika aroi badamaru we pau amohanna Sarkar paibada yauriba MLA singi ngarang pangthokiba mifamna Mukhyamantri Nongthombam Birenda Unified Command sinenaba warip lawduna Rajyapal gi khuthangda taksin krai Kangpokpi amasung Sorasanpur jila dagi yamlaba khusu khulai sing fagat lei amasung Griha Mantri Amit Shah na hairi birodi dol singna Jammu Kashmir da hanagi ariba system amuk hana puraknaba honari paulo jare